turabakiri hano kuri Unity of the Church, ikanisa rya ikanisa ryanyu mumaze kurimenyera kandi murarikunda. Umwami Yesu abiteho kandi abagirire neza cyane. Yego. Reka dusome hano mu byanditswe, turakomeza dufatikanye namwe kwiga ijambo ry'Imana. Yego. Isomo ry'umunsi riravuga ngo gukorera Imana utakigengwa na kamere y'umuntu, kamere ya kimuntu. Mu Kiswahili havuze ngo nico nariko nsoma mukanya, havuze ngo kufanyia Mungu kazi bila kutawaliwa na roho, bila kutawaliwa na tamaa ya mwili yako. Bila kufanyia Mungu kazi bila kutawaliwa na tamaa. Muzi tamaa ni irari mu Kinyamurenge. Ni irari hano. Ukorera Imana utakiyobowe ni irari rya gisore cyangwa irari ryo ryose irari ry'imyaka yawe, irari ry'imyaka ufite. Reka Pasiteri adusomere Petero wa mbere 4:2. Petero wa mbere. Niba nawe ufite Biblia, kama uko na Biblia unaweza kusoma Petero wa kwanza mstari wa sura ya 4 mstari wa pili. Haravuze gutya ngo ngo ahereko amare iminsi isigaye akiri mu mubiri, atakigengwa n'irari rya kamere y'abantu, ahubwo akorera Imana, ahubwo akora iby'Imana ishaka. Apani we ibyo ashaka, iby'Imana ishaka, iby'Imana ishaka. Hagarara hano atagikora ibyo iwe, atagikora ibyo washaka. Aha yakora ibyo iby'Imana ishaka, iby'Imana ishaka. Uyu munsi tugiye kuganira ku bushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana turebere hamwe muri rusange. Gukorera Imana bitari mu bushake bwawe, ahubwo biri mu bushake bw'Imana. Gukorera Imana wakuyemo irari ryawe, usigemo ubushake bw'Imana gusa. Imana iguhumugisha Pastor. Uzane hano. Gukorera Imana wakuyemo kuzuzanya n'ubushake bw'Imana, washogoyemo ubushake bwawe. Nico ngico. Ongera usome hepfo, subiramo hano muri Petero. Havuze gutya ngo havuze ngo ahereko amare iminsi isigaye akiri mu mubiri. Iminsi yawe yose uzabusigaranye ukiri hano ahantu aho ukiri mu mubiri. Hano gaturi ni nahuri. Ni wanyu. Ni wanyu. Atakigengwa n'irari rya kamere y'abantu. Atakihaye ategekwa. Atakihaye avuga bijanye na kamere ye. Atakihaye areba bijanye na kamere ye. Kuvuga imvugo zawe bitakijanye na kamere, zuzuzanye n'ubushake bw'Imana. Ahubwo imirimo yawe, ahubwo ngo akora Imana, akorere ahubwo akora iby'Imana ishaka. Twaje guhugurana no kwiga rino jambo ry'Imana rero muri Petero. Dufatikanye rwose turisome kugira ngo umuntu areke gukora iby'ubushake bwe kandi hayakorera Imana. Akore ubushake bw'Imana kuko ni hayakorera. Yego. Uri mu gukorera Imana ariko ugakora ubushake bwawe. Nico kibazo dufite muri iyi minsi. Wamaruka byita iby'Imana. Wakoze wabizibyuya. Abantu si ibintu byinshi, kubitandukanya ntibigoye. Biragaragara. Nukureba gusa. Hano muri Petero yavuze ngo urebe neza nimba izo uhaye ukora hari mirari rya kamere yawe. Nico gusa. Nusanga ntaryo, shima Imana kurakorera Imana. Uko no kuri kose. Nimba nusanga uhaye ukora harimo irari n'ubushake bwawe, uhagarike none utangire. Uzoba wakora ibyawe wowe. Yes. Kandi ibyo ntibisaba ngo ufite imyaka myinshi cyangwa hari abazi ko abasore urubyiruko ari bo bayobye. Hari abazi ko abasore urubyiruko ruto ari rwo rudashobora gukora ibintu biri ku mustari. Ushobora kuba ushaje umaze igihe kinini ukora cyane, ariko reka nkubwire ngo stop, hagarara, reka kwirukanka cyane, reba ko ibyo uhaye ukora bishimwa n'Imana. Angalia kazi zako nimba biri mu bushake bw'Imana, kama iko kwa mapenzi ya Bwana ya Mungu ama ni mapenzi yako.
kubera ko hari abaya bakora amapenzi yabo. ivuga butumwa ryawe ririmo ubushake bw'Imana. ririmo ubushake bw'Imana aho uri kuja kubwiriza hirya no hino. Ni inyungu Ni inyungu zawe gusa zo cyangwa gushaka. nimba ni inyungu z'Imana. Wongere wisuzume urebe umurimo wawe w'uburirimbo wawe ukora, ubudiyakoni n'ubushemansi n'ubuvuga butumwa n'ubupasiteri n'ububishopu, urebe ko uhaye ukorera mu bushake bw'Imana cyangwa ni irari ryatawaye muri wowe. Bibiliya ari ijambo nkunda cyane. Iyo baye batanga meza abashumba abapasiteri bagenzi bacu baye babwiriza batanga meza, hari ijambo baza basoma hariya rivuga ngo kwinira. Yes. Kwinira ntabwo ari ukwitekereza ako kanya gusa ngo bitaho ngaho. Ni urugendo, ni safari ya kubadirika. Kwitekerezaho warangiza gusuka bitaho ntaco bimaze. Ijambo iyo wumvise ijambo riragutsinze, iyo wumvise hari aho utuzuzanya n'ijambo ry'Imana, biba bigusaba ngo uhagarare. Numara guhagarara utangire guhinduka, uwanze mabadiriko. Nico utangire ukorera Imana, ureke kwikorera ijambo ry'Imana uhaye ukora ubunyine. Niba utuzuzanya n'ibyo ijambo ry'Imana rivuze hano muri Petero wa mbere kane no kuri kabiri, niba mutuzuzanya anza mabadiriko bwana, utangire tunakupenda sana uje mu bushake bw'Imana. Ingia katika mistari za Bwana ubushake bwawe. Reka dukomeze, reka dusome Abaroma 14 umurongo 16 ugeze ku 17. Turi kumwe nawe kurasoma. Tugiye kuganira ese tabia ni iki mu rurimi. Tabia ni ingeso. Tugiye kureba ingeso zawe, isura cyangwa ishusho ziza ziha ibyo ukora. Bas ibyo ukora tugiye kureba ishusho bifite, kandi ishusho bifite niyo wabihaye. Ishusho ibyo ukora bifite niyo wabihaye. Ivuga butumwa uvuga, turebe ibirunguzo uriha kugira ngo ridatukwa. Reka dusome Abaroma 14:6 kugeza kuri 17. Icyiza cyawe cye gusebywa, umurimo uhaye ukora we gusebywa nawe. Umurimo uhaye ukora boye kuhinyura, boye kuhinyura kubera wowe. Akono jambo ryantangaje ndakurahiye. Icyiza cyawe, umurimo uhaye ukora cye gusebywa, uwo ari wo wose. Ni ku 16. Umurimo wawe we gusebywa. Tugende kuri 17. Kuko ubwami bw'Imana atari ubwo kurya no kunywa, ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera. Yabaro hashize kakoka hano kahashira nk'umushito. Hano umushito ugenda uhashira ibyo ushaka wowe kurya, washira umushito. Kuko ubwami bw'Imana atari ubwo kurya sinubwo ni mu Baroma gasi byo tuye dutekereza ngaha. Dufite Bibiliya. Kuko ubwami bw'Imana atari ubwo kurya, ibzuzu ryawe wagiye mwivuga butumwa ni byinshi. Dore uharure 1 2 3 4 5 6 ugeze. Bibiliya yavuze ngo si ibyo. Bibiliya iravuze ngo si ukurya si no kunywa, ahubwo nubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera. Noneho rero afunge kino gitabo gifunge. Bibiliya yavuze ngo ubwami bw'Imana ntabwo ari ubwo amafunguro, nta nubwo ari ubwo kunywa, si ya kukunywa na kukula nubwo gukiranuka no gushaka amahoro no kwishimira mu mwuka wera. Ariko muri iyi minsi bagenzi bacu abavuga butumwa n'abapasiteri n'abayumbe n'abakorari nawe n'umudiyakoni n'umwana muto, twese twabuhinduye ubwo kurya no kunywa. Usitawaliwe na tamaa za mwili. Dore tamaa za mwili. Tamaa za mwili ngizi hano. Ni umushito, ni inyama, ni feya, ni uba. Nakiryoheruka guteka. Naza bijya byose ni ndege. Ni tamaa. Zose ni tamaa za mwili. No kunywa. Kunywa. Ese
umuvuga butumwa ntakwiriye kurya no kunywa iyo yatumiwe. Muzamwiteho cyane. Birakwiriye ijana ku ijana kuva kuri rimwe kugeza ku ijana ko umuvuga butumwa akwiriye kwitabwaho. Akwiye gufatwa neza, akwiriye kurazwa ahantu heza mubishoboye, muri condition nziza. Akwiriye kugendera muri Uber, akwiriye gutega indege, akwiriye ndetse umukozi w'Imana bakwiye gutega indege cyane. Yego pe. Bakwiye gufatwa neza, bakwiye kuba bafite protocol ibitaho. Ariko iyo service uyihabwa niyo wagiye mwivuga butumwa. Si wowe uyisaba. Tuzi uyitanga ngo ndore runjewe. Turaguhonyeje. Ubwami bw'Imana wabugize ubwo kurya no kunywa. Bari mu kuguhamagara ngo uze kubwiriza ukavuga ngo mufite ibi nibi, mufite aya mafaranga, mufite gukora exchange, muzonyakiriza iki, muzompa ngahe, nzorya iki, muzampa ngahe, muzanyakirira, kuragurisha ni change, unauza kuragurisha. Ubwami bw'Imana ntabwo ari ubwo kurya, si n'ubwo kunywa, ntabwo ari ubwo kunywa. Harabaye batekereza ko ibituha tuvuga atari ukuri. Reka twumve umuvuga butumwa umwe w'iwanyu wo muri iki gihe ndetse n'uwahi wanyu. Twumve iwanyu ganahuri, twumve ko ibi bintu batahinduye ubwami bw'Imana ubwo kurya no kunywa. Kandi Bibiliya yavuze ngo si ibi, ntabwo ari ibi. Bibiliya yavuze ngo si ibi. Wagiye mwivuga butumwa, ibi byose bikwiye kuba, ibi byose bakwiriye kubigukorera. Ariko si wowe ukwiriye kubisaba ngo nduyu, ngo nkeneye ibi. Niko turi mu vuga ngo ntuje mwivuga butumwa nti bakugereje ifaranga runaka. Niko turi mu kujonjora amakanisa ngo harangwa abantu benshi, ngo ahangaha ngo hababake. Imana yagutumye ibagutumye ku bantu benshi, izigutuma kuri masse cyangwa izigutuma ku mutima w'umuntu umwe. Mon cher, my friends, zanano twumve uco uyu muvuga butumwa yavuga. Umwanya kuragenda. Yego, reka twumve umuvuga butumwa wahi wanyu batumiye mwivuga butumwa ngo ashike agaragaza bino. Iwo bwami bw'Imana buhinduriye, abuhindura gusa ubwo kurya n'ubwo kumwa n'ubwo kuryama ahantu heza. Bibiliya yabyanze. Umva hano dukurikirane. Ni sawa. Ushobora kumusanga kuri Unity of the Church. Niho yatanga iki kiganiro. Turamwihorera. Umva. Yesu ashimwe mukozi w'Imana. Yesu ahimbazwe. Twari tumaze nk'igihe kinini tudavugana. None rero tugize umugisha wo kubafatisha no kuvugana namwe. No umugisha kabisa kudufatisha no kutuvugisha iyo bikaba karusho. Uwo no muvuga butumwa w'iwanyu. Twari hano mu iwacu muhira. Twari tugeze ngo tuzabane namwe mu mukutano duteganya kuzakora mu mpera z'uku kwezi. Niba nta handi muzaba mutumiwe mwatubwira tukabashira kuri afishe mukazatubera umugisha muri ico giterane. Murakoze cyane kutugirira icyizere. Ariko nagira ngo mbanze mbimbwire wenda nubwo munzi ariko wenda timunzi byimbitse. Wenda mushaka kuba mwanyitiranyije n'abavuga butumwa bato bakizamuka. Cyangwa wenda nyine mwapfamaga nyine munazi wenda. Umva. Reka duhagarikira aho ngaho. Ngo bakizamuka. Ngo bavuga butumwa ngo bakeye bazamuka. Aba bavuga butumwa nibo bagezwe gahuga. Uyu ni umuvuga butumwa uri très célèbre. Yazwi no hose. Ni umustar. So wiwanyu. Ngo reka ngo abanze ngo yivuge, abanze gadore. Ngo abanze yivuge ngo baba bamwitiranyije n'abakeye bazamuka. Ninde wayo uzamuka? Ninde muvuga butumwa uzamuka? Ninde utokiye uzamuka? Warenze. Muzamu wabastare. Kumana parakoro n'ijambo. Ninde mustar hano muri ninde mustar? Ninde wakizamutse arakirenga. Aha yavuga ngo bamwitiranyije n'abakeye bazamuka. Bakiri kuyihe level. Tegera. Abazamutse nawe bavuga ibyabo. Tegera hano.
aya makuru mwana mwapfaga nyine munanzi wenda turakuzi rwose, turakuzi pasiteri, turakuzi, uri umuvugabutumwa mwiza rwose, niyo mpamvu twaguhisemo rwose. uwo muvugabutumwa mwiza iyo ndiwe naje ndabizi se ubimbiye wa mbere ariko nari ngize ngo nkwibutse ko sinzanza n'imodoka. Warebye ahantu uhagarara hatari urusaku pasiteri, niba byakunda ko andika sinzanza kondisiyo ziwe, umva amakondisiyo hano. Reka tuziharure dufatikanye, wasanga izo kondisiyo ari izawe. umurindire kuri ibi ngibi. Dore iwe bwami bw'Imana, dore uko yabuhinduye. dore hano, dore yavuze ngo uba ngo ntazaza n'imodoka. andika imodoka. Iwe yasuzuguye uba mu gihe wewe niyo number 1 imodoka. Kandaho. Reka twumve. Uko uyu muntu karashaka ubwami bw'Imana. Karashaka ubwami bw'Imana. Uyu karashaka ibi biti. Karashaka amafunguro. Karashaka imboga. Irari Patero yavuze gute? Iminsi we yose ngo ntikagengwe n'irari. Ntikagengwe n'irari. Mutegeye. Yavuze imboga. Hatari urusaku pasiteri, niba byakunda ko numva iruhande rwawe hari nk'urusaku rwinshi. Ni pasiteri mugenzi wawe. Abaririmbyi bari bavuye kurepeta. Ariko baragiye. Sawa, murakoze cyane. Nari nguye ko ntazanza n'imodoka. Tuzuza n'imodoka. Oye sinzanza n'imodoka. Cyakabiri. Iza ngende iyo bantumiye. Tuzuza n'imodokari. Mwivuga butumwa. Oye sinzanza n'imodoka kabisa. Embaye nkadata aho. Nukundebera ikendege. Tike indege. Kanda. Alere turu. Mama aho. Tike indege alere turu. Muri aba bandi. Indege. Andika indege aho ngaho nkwereke. Yego tike indege. Niyo mpamvu nawe nkubwiye ngo wenda wanyitiranyije n'abantu bavuga ubutumwa abandi batangiye. Ni ukuvuga ngo wowe ntushobora kuza n'imodokari, ni indege gusa. Ni indege gusa. Andika level. Andika level. Level. Level yawe ni ihe pastor? Nogenda mu modoka ngiye muri shughuli zanje. Ikindi sinza ndara mu ngo z'abantu mwashubije kwa runaka cyangwa kwa pasiteri. Muntiorara kwa pasiteri. Ngo ntashobora kurara kwa pasiteri mu kirambika mu ntebe cyangwa mu cyumba bamuteguriye kimeze neza mu paka ihoteli gusa. Andika kane. Ikiryamo. Dodoma. Ikiryamo. Aratanga kwa ni nyinshi. Yareka kurara. Ngo yarenze urwego. Ngo yarenze level zo kurara kwa pasiteri. Kuraca umurongo abamuvuga ubutumwa bw'igigi. Nuko nshakira ihoteli nziza. Sinza n'ibishimbo cyangwa imboga z'ivyatsi. Tuzo y'ibishimbo. Ngo ntaza ry'ibishimbo ngo cyangwa imboga rwatsi. Mama we. Kurumva ivuga butumwa rizoza ryari. Uku. Iyo bakubwiye ngo ivuga butumwa bakagutumira ahantu. Kintu gikwiye kuza mu mutwe cyambere. Nukuvuga ngo ese mana abano bantu mpaye kongiye umutwaro wo kuja gukiza abantu zababwira iki number 1 pa message ikwiriye zaje guha abano bantu mpaye nukureba abantu ngo bagiye kurimbuka nawe kurabareba nk'abagiye muri store kurabareba kabaza ku restaurant basi kurasa no waje muri sauna kurara kwiyondora kwe wanga kurya imboga gwatsi n'ibishimbo iwawe uzurya iki yavuze ngo azagenda mu modoka agiye muri shugurize azarya ibishimbo yari wiwe ariko iyo yagiye mu vy'Imana ga mu bwami bw'Imana yarafasha arabucurika abuhindura ubwo kurya n'ubwo kunywa kanda mama we atagira genda ene wanyu ndabazi ivyatsi tuzo y'ibishimbo sinza mbikoza mu no gutanga kizamuka mwivuga butumwa no ibishimbo n'ibyo abantu bakiye bazamuka
ni nk'aba bandi ko uyu mwari mwatumye ejo bundi nanamubonye bamushize ku ifoto niwe baza nabavuga butumwa b'ibishimbo barasetsa cyane bati ko none ni uguhumirwa kweri iyi si imperuka pastor subiza ry'inyama z'inka aho ni ukurya ihene gusa muri iyi minsi kumurumva bitagayitse kurumva atatuko umurimo w'Imana ngo ntazarya andiki igitungo ihene komana mwandi magambo gani brushete brushete iyo ni gani brushete gatanu iyi ni gatanu gatandatu Imana irihe gukiza abantu kuri he yani kureba abantu nk'abagiye kurimbuka we kurabareba nk'abagiye guhakura ariko sha kweri ni ukurya ihene gusa muri iyi minsi ariko wari kubanza ukareka tukabanza wenda tukakubwira topike y'igiterane kuko kunumva ni nkaho uzabuje kubwiriza hejuru yo kurya oya ni kondisiyo zanje uko niko uza wakirwa amatopiki yose ndaregeje aho ni wewe topiki yose uzuyinkozaho ukagira ngo niyo nari maranye iminsi ibyo avuga si aho ibi rero no gushaka izo nk'ihene wenda umunsi wenda itabonetse mukapfa kuzana nk'iyo nkoko kandi magambo niba azotangira igiterane na kane bazotangizanye n'inkoko inyama z'inka inyama azosoze n'inyama z'ihene hari ngo baheruka ngo kokereza ifi ngo ifi yokeje uri mwivuga butumwa abandi bari mu gushika pastor akavuga ngo ntiyoga amazi asanzwe ngano yo mwibase ngo bamujane ngo muri sauna yagiye mwivuga butumwa iwawe uzawoga ngana ayo mu gikombe bazagusuka mu mutwe kugira ngo kujya bagacisha abana mu mutwe gusa isabune akaja kogera mu gishanga none wowe ngo ugeze mwivuga butumwa aho wari ukwiriye kuba gusa intego yawe ari ukubwira abantu Imana ahubwo wewe ubiprofitiyemo ubwami bw'Imana urabufasha urabucuritse ubuhinduye ubwo kurya n'ubwo kunywa ubuhinduye bwo kugendera mu modoka nziza ubuhinduye bwo kugenda mu ndege ubuhinduye bw'ibyubahiro level ubuhinduye bwo kuryama ahantu heza kwiyitaho we ko turavugana n'abapasteri ko turavugana n'abavuga butumwa bagenzi bacu ko turavugana nawe umva hano bonetse mukapfa kuzana nk'iyo nkoko hano guhumika nimba mubishoboye rwose ni tayari munyohereze topike n'umunsi nzaza pastor umvaga igihe yasabiye topic umvaga igihe yasabiye nuko turasoje aya makuru umvise igihe yasabiye topic yego icaje imbere niki rimwe aba nibo bajya baza batambuka imbere ngo bagiye kubwiriza kubera ko umuntu azatanga ikimurimo washika wowe aho gutanga iby'Imana ugatanga ibikurimo nsi ibindi ni ibingibi ukazamva karavuga ngo twageze ahantu ngo imiceri ngo akaba ariyo ngo bazana ngo myinshi ngo bazarya nimba ngo bageze hehe mama wehehe ibiryo nivyo gabikurimo inda niyo washize imbere ni navyo bikurimo ni navyo utanga ico adafite ibyo ufite buriya ikintu nasanze pastor ikintu nasanze ciza kibaho ntabwo ari ugukora ibitangaza abantu benshi muri iki gihe ko bariruka cyane inyuma y'abavuga butumwa y'abahanuzi ko bariruka inyuma y'abantu bakora ibitangaza niho imbaraga zabo bazishoye ariko ntibite cyane ku bantu bahebera imbuto bene ibi ndoro muvuga butumwa mwiza arabwiriza neza ari mu kubasetsa akagira gute n'uri kuri YouTube ariko dore bimuranga kandi bimurimo nibyo babwiye ariko ntimutangazwe n'umuntu wera imbuto buriya kwera imbuto nibyo bikomeye cyane kuruta impano cyane kwera imbuto nibyo bifite imbaraga cyane nibyo bikwiriye kugutangaza ku muntu mu gihe neza imbuto runaka kuruta guhanura kuruta kuririmba kuruta kugira gute ibyo byose tugana ku musozo uzane hano nguyu
umusozo ni ku 16 abaroma 14 iverse ya 16 niho tugiye gusoreza. havuze ngo icyiza cyawe imirimo hayukora cye gusebzwa abantu ntibakinyuzemwe amaso. umuntu utakavuge ngo ubwo nimba kuba evangeliste ari nkuyu je sinkimubaye, niba kuba umuririmbyi mwiza ari nkuyu ari ugusagurya ari kuba 1 2 3 4 5 je sinkimubaye, sinkimubaye. nimba kuba pasteri uzuviriye bakagutumira ukaza washikuka ukazana bene ibingi abadiyakoni ko baratwumva neza, abadiyakoni bo barabiza aya makuru barayazi bazi bijya muza mubabwira bose ko baratwumva. bo barakoba umudiyakoni ntakavuge ngo nimba gutegerwa indege ukaviri ukitura hano washika ukazana ibi sinkamubi. icyiza cyawe ariko ntimuza mugira isoni gusebzwa zo gutegegwa indege, wamara gutegegwa indege wavuye kure ukaza kubwira abantu indege twavuze ko ari byiza, wamara ukaza kubwira abantu ibintu byawe gusa, amakuru yawe bikurimo amakuru yawe gutya gusa akaba ari ibivuga gusa ibi. urabona ubwami bw'Imana ibyo wabivunjemo gutegerwa indege si bibi kurazwa ahantu heza n'isuku abavuga butumwa, ndetse ahubwo pasiteri wanyu nimuzoza mugira ihuduma muze mwaba mumukuriwe mu rugo mumupangishiriza ahantu kugira ngo abone uko asoma ijambo, abone uko asenga, abone uko abahudumiye abasengeri. uwo mwatumiye mu mutegurira ibintu byose byiza bikwiriye, ariko si wewe papa, si wowe ugiye kubishira, si wowe muvuga butumwa ukwiriye kuvuga ngo number 1 ngo number 2 number 5 no. ubwo ngo ibyo no guhindura ubwami bw'Imana warabicuruza kurabikerenza no kumwa kurabikerenza. tugana ku musozo umwami Yesu abafashe muhinduke ni ukuri pe. ivy'Imana ibi tubabwiye ntabwo ari ukubanga, ni ukubakunda ahubwo nuko tubakunda kugira ngo ivy'Imana mubikuremo si ukurya no kunywa, ni ugukiranuka n'amahoro, gukiranuka n'amahoro no kunezerwa mu mwami Yesu. Data wo mu ijuru abagirire neza, nitubashishwa tuzakomeza yego, ariko mugende muhinduka ubwami bw'Imana si ubwo kurya si n'ubwo kunywa. Imana ibagirire neza.